Kene kedai kebat nyawa. Perlok ruan kene kedai ke pat ke jing Yakub khwai do kha ke best pha ke ba on penyai dai iba jampang jerwa iba tilendo bat iba kraubok nong klau ke jaka kedai ha ke pung self help group sadau ke badon ha is ke sihil district ka tarik kedai ha ka khat ar tarik banai ba khandai ar hajar fulai nadu ke por khandai biji hadu ar lai pheu pm ha ka do tiket ke ba tang khat san spa tengka si tiket lene uwei u ruang khwai bat penyo ye ki price ki ba kumne perlok ki ba best pha beningkong unyo lailak tengka ubaar unyo silak ubalai unyo silak ubasau unyo beng silak ubasanru unyo silak ubahnreu silak ubahnyeu silak ubapra silak baru bakhandai unyo lai phojar ubasipau unyo ar phojar bakhadwei unyo siphojar bar ubakhat ar unyo san hajar tengka nalor kite ki price ki ba he haneng perlok pidang yo susu ia kini ki construction price ki badan hadu khatsan teli aga jing yo ke ba lai hajar tengka wei u perlok rawan ha kate ke sngi kan don ru ka lokidro ha ka dot tiket ke batang ars pa tengka si tiket bat pinyo ye jing ai subha perlok kumne beningkong unyo silak tengka ubaar unyo ar phojar bar ubalai unyo sipo hajar tengka ka por banbu jeka na ka bentak kate ke sngi ka long ha ka khatwei tarik banai ba khandai ar hajar fulai nadu ka por lai beje no phaisngi haringkat bat u stiker banbu jeka perlok nalor kitei ki dokha ki bala bun bha ki bala don ha kitei gepung lathe dokha thmai biang siton ha ka santrik banai ba khandai ar hajar ar fulai ki kendon jing Yakub khwai dokha ki long kumba julong tinama kata perlok lada don kono ke jing bomsyai subha ban safun ha kitei ki kontak nomor balabu ha kitei ka notice nama kata perlok ke jing Yakub khwai dokha kitei ki si kalong ke best bha namar ki dokha kuma play i ka ni ka video kilong ki babit bha ki ba he bha bat ki ba pensu tenat bha ya ki ya pi ki perlok rawan ba piniyo ban le yisi mentah ha kete kisngi so bha ban number kla perlok menelek kete kisngi khanang ba piniyo khor ya kete ki lak kumju ru ya ki construction price ki balabu ha kete kenotes kubleshbon